Mahairoi Paduna, Lona Bohonakiba, Machala Boja, Sahi Taret Zelda Tamnaba Kangan Cray. How Kiba 2016 Mars Kungani Panda, Sahi Taragate, Longi Nupi Mahairoi Amabu, Paduna, Namduna Lona Bohonakiba Matung, Machala Raba, Nambol Khaziri Lakai the Gay, Oza, Quairakpam Mahesor, Elise Sanahal, Sahi Kuntragani Toya Pokpa, KH Maniharbu, Sairap Talaiva, Fast Track Special, Court number 1 na, Sahi Taret Zelda Bandi Wina Tambada Natana. Lupa lising taragi fine su thian na bakhangan kray CBSE ki class 10 12 ki exam toklaba yai India da hauki bachayol khara si da covid laichat sandok pagi chang lepa leitana wangkhalatuna mari suba web lakpa yabagi oithokpa lerakli ba sigi yenglaga CBSE na loba class 10 amade 12 ki examination sing toklaga alternative assessment mode ta oina pangthoklaba yai haina agency da ki phangba pawa man hai re Pawa sina makata na hai laibak asida COVID laichat ki phibam lepa leitana wangkhalagli ba sina maram oiduna mahairoi amadi mama mapa singna CBSE gi examination sing cancel tawbina ba wakat kaya marum lakle hauki ba sahi 2021 gi April thada pangthokadaba class 10 amasung 12 ki oinasu matam adu da COVID ki oikiba phibam adugi yenglaga cancel tawkhrabane handaksu karigumba laichat asina maram oiduna offline exam pangthokpa khudong saroidaba leirabade Alternative assessment mode ta oina exam asi pangthokpa yabagi oithokpa lei CBSE na mangjong na lepkiba alternative assessment scheme gi matungina karigumba COVID-19 gi laichat asina maram oiduna laibak sigi school sing asi kumja 2021 gi November December thada thingjin khiba tarabadi mahairoi singi oina online natraga offline gi mode multiple choice question based tam amagi exam pangthokane loina na karigumba school college sing Asi March April thadagi hangba yakhidaba oiragade mahairoi singi tam amada pangthokiba MCQ based examination adugi report amasung internal assessment gi record yenglaga mark pigani haire karigumba examination gi tam animak online gi based pangthokiba taragade makoi gi mark sing adu internal assessment practical project work amasung tam 1 amade 2 gi theory mark sing adu yenglaga pigani haire sairak asida laibak asida covid wangkhalagli ba sigi yenglaga mahairoi singna tam 2 gi Exam asi cancel tawbina ba social media sing da lepta na phongdorokli haina su agency gi pawasi na makatare arwan local body ADC amasung panchayat ki mikhal punna pangthokna ba cabinet na warep na khrei cabinet mi phamasi gi machangoiba wafam sing arwan local body sing ADC amasung panchayat ki mikhal September amasung October phawbada pangthokna ba cabinet na warep lo khrei financial assistance scheme khudingmaki beneficiary gi account sing Aadhaar link tahonba ya khrei BDF singi thabak tawbagi matam sahi ama sangdokpa cabinet na yakhrei Moreda International Cancer Hospital saba cabinet na ayaba pikhrei ISBT Triple P model da salaiba cabinet na ayaba pikhrei laina ki office khudingmak jun thadagi biometric attendance chanahanba cabinet na yakhrei tam loikhrabasu matam sangna mikhal pangthokna lairaklaba Imphal Municipal Corporation Municipal Council kungataruk amasung Autonomous District Council taruk ki mikhal lagliba September thada matam loiragadaba gram panchayat singi mikhal ga punna pangthongna ba cabinet na warep laukrei Chief Minister Secretary tangarang ayuk pung taraga min kuntra taba matamdagi nungthil pung mga rom taba phawbang pung taruk makhai rom changna Chief Minister N Biren na preside tawduna chathaki ba cabinet miphamna tongan ba warep kaya marum laukrei ngarang gi cabinet mifam aduda matam sangna mikhal pangthokna lakraba Imphal Municipal Corporation Municipal Council kungataruk amasung Autonomous District Council gi mikhal lagliba September October tha phawbugi manungda gram panchayat ki mikhal ga punna pangthokna bawarep lauki haire mifam aduga mari lenana Agriculture Minister TS Biswajit na paumi singda hai mifam aduna Manipur gi tongan ba town singda planning ama yaudana pangsada sajinarakpana lambi sangpham leiraktaba iram khonglam kaya phunjilatuna nong khajitang subaga ising thumba Mayau langpok tholakpa matamda fire tender na chingba sangpham leitabana thengnariba khudong sadaba kaya adu kokhanana bagidamag Manipur Town and Control Planning Act 1975 mga suba amendment ayaba pikhrei amendment asida kanagumba miyoy amana yum saba matamda apunba lamgi chada mga town planning scheme paikhanaba masung local area plan paikhanaba khaktuna thamhanaba yaure masina town planning authority na thabak ama paikhatpa matamda Fazana plan tauba ngamgani haikhe state asida paikhaliba financial assistance scheme sing asida fund pithokpa matamda atopada sarhanba yadana ba beneficiary sing adugi account Aadhaar link tawhanaba cabinet na warep laurei BDF personnel sing yaifa thorang khanabagi mathakta makoigi service gi matam
चही अमगा सांगदोकपदा अयाबा पीखरे मतम सांग लंबी अमदा चलुबदगे हलखरबसिंग थबक पीगनी हाइना लाउथोकिबा अदुदा सिथहौबा सरेंडर अहुम थबक पीनबा कोर्टना पीखिबा ऑर्डर थबक तो ओंथोकनबा कुमजा 2013 गे मे अहुम द थोकिबा मायहौ लांगपोके थौदोक मरी लेनबा सेनापति डिस्ट्रिक्ट के मनुंग लैबा साइलेंट विलेज की खुंजासिंगदा कंपेंसेशन पीनबा कैबिनेट ना वारेप लौख्रे मसागी चही 10 फाउबद लैबा नुपी मसासिंगिदमक मेंस्ट्रुअल हाइजीन की थबकसिंग डिस्ट्रिक्ट 13 मक्ता थौरांग पाइखतुना मखोइदा सैनिटरी पेटना चिंगबा लेमना फंगनबा थौसिल पाइखतपगा लोइनना यामना हाइजीनिक ओइबा मफमसिंग सेमगतनबसु अयाबा पी मणिपुर की बॉर्डर टाउन ओइबा मदे साउथ ईस्ट एशिया के गेटवे ओइबा मसुंग एक ईस्ट पॉलिसी की मरु ओइबा मफम अमसु ओइबा मोरेदा इंटरनेशनल की थाकता कैंसर हॉस्पिटल अमा साबा ग्रेड 4 ओइना डेंटल सर्जन सिंह हकथेंगना लौनबा कैबिनेट अयाबा पीख्रे महाकना हाई मणिपुर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2022 अमसुंग ITSE जेट पॉलिसी 2022 सु कैबिनेट ना याबा पीखी IT सेक्टर दा ICS कंपनी गा खुसमनरगा मियोय लिसिंग अनिगा चमगा ट्रेनिंग पीबगा लोइनना थबक पीनबा ICL टेक बी हाइबा प्रोग्राम अमा पाइखतुना ICL स्टाफिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का पाइखतकने चांदेल तमेंगलोंग अमसुंग जिरीबामदा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस सिंग हांगदोंगनबा हौजिक लैरिबा इंटरस्टेट बस टर्मिनस असे मतमगा सुनबा मवोंगदा सेमगलगा लानाई कंपनी अमगा ट्रिपल पी मोटा संगसिंदुना रेवेन्यू शेयरिंग तौमिनरगा चलाइबदा कैबिनेट ना याबा पीग्रे मणिपुर दा इलेक्ट्रिक व्हीकल सिंग लैबा मियोय सिंग दा खुदोंचाबा पीनबा मसुंग कार्बन हंथननबा मसुंग अकोइबगी फिबमदा सोगहनदनबा वाफमदा युमफम ओइबा मणिपुर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी 2022 कैबिनेट ना अयाबा पीग्रे मिफम अदुदा ग्रेटर इम्फाल की मनुंग लरिबा लंबी सिंग अमसुंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की लंबी सिंग उफुल थोगनदनबा मवोंगदा फजन सेमगनबा कैबिनेट ना वारेप लौख्रे लंबी सिंग असि नाकल अमदगे अमा फाउबा थुंगनबा कोइलास थागनी हाइखे मणिपुर लेंगा की एम्प्लॉई सिंग असिगे ट्रांसफर एंड पोस्टिंग गे तोंगानबा पॉलिसी अमा चनहननबा कैबिनेट ना याबा पीख्रे एम्प्लॉई अमना पोस्टिंग मफम अमदा सही अमा मखाइदगे अहुम फाउबा लहेननबा मिफम अदुना वारेप लौखे मदुगी मतुंगदा मतोंता ट्रांसफर तौरकनबगे थौसिल चनरगने ट्रांसफर अमसुंग पोस्टिंग गा मरी लेनना वानोम थुमनोम तौदनबा मिफम अदुना वारेप लौखे ngarang gi mifam aduna manipur lenga ki tongan tongan ba mafam da laiba office khudingmak biometric attendance jun amadagi chana ba hawana ba cabinet na order thokre masi mapungoina lenga ki employee singna miyam gi damak kathokpaga loina thabak suhan na ba pandam da sangsilak panei loina sub divisional monitoring mission amasung district planning committee thabak hawan ba cabinet na yakre state asida PMGSY MGNREGS amasung NFSA ge थबक थौरम सिंह हेन मपुंग फाना संगसिनब थौसिल पाइखतपा कैबिनेट मिफमना अयाबा पीख्रे MSPCL अमसुंग MSPDCL गे एम्प्लॉई सिंगसु तरेट सुब मणिपुर सर्विस रिवाइज पे रूल्स 2019 सनहनबा कैबिनेट अयाबा पीख्रे मणिपुर इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 सेंबदसु ngarang कैबिनेट मिफमना अयाबा पीख्रे मिखल ममांग बीजेपी की मैनिफेस्टो दा याउखिबा लारिक फबा कॉलेज सलिबा नुपी मचा माहिरुई सिंगदा लेमना स्कूटी पीनबा स्कीम थबक तो ओंथोकनबा कैबिनेट ना याबा पीख्रे लम लैजदबा अमसुंग लाइरबा लौमी सिंगे मसा सिंगना ग्रेजुएशन नत्रगा अवांगबा थाकी महै तंबदा स्कॉलरशिप पीनबा स्कीम थबक तो ओंथोकपदा कैबिनेट ना याबा पीख्रे चीफ मिनिस्टर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ई सपोर्ट स्कीम चनहनबा कैबिनेट ना याबा पीख्रे रानी गाइडिन लियो नुपी सिंगी स्कीम गी मखादा नुपी मचा महिरोई सिंगदा लुपा लिसिंग 15 फाउबगी स्कॉलरशिप पीनबगी वाफम थबक तो ओंथोकनबा कैबिनेट ना याबा पीख्रे हाइखे अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागचरे।